U Vice President kaseng Henyo Trap Youth Council seng kami badan bokalang karlengdo. Hakas ngito ding kakat kandai tarik naitung arjara posau ulalik ban haji rakmat ki pulit ka sadar police station. Daka bapong tang daka patrun lengkot badaka slipar. Badan bok karlengdo ubalawan ban haji tang marwei klam daya lam ke dekat lana kino yalam. Habai jingkran ulong bamenta kasngi ulalong ubalapan kre ban rong syapo patop. Dena kene kadau bolawan tang marwei daka bapong ru tang ka patrun lengkot badaka slipar. Ulang ru bah kapor bashim jingkali. Ulai jingmut iki pulit bakin kem shi sendon yu ladaki isi tang nakadau bau i nya kejai benreu. Yo badan bok lang harlengdo ala syakot hajir biang hakane kasngi halor ka jingjia halum serbi. Masuk ban penting mau. Uei baong ngalong marwei. Kajingkan kam syong hajing bun pai. Kam mensim bersendrang. Kam batau perthai. Kam ting kam khau en. Hapo ka syong sa. Kani ketiga inspiration words kabang ngiyok mo siya perbangin lek school lingba katuka putri jong SC dan kan masuk apa di IP matasi ngawan hande marwei bat kemoong hi kamunsim pasenrang kam dei tangba ya bun ngut marwei ro dia bendan kamunsim ya kun dia bendan kamunsim ya ngapin kan mau IP ba uwe neki dap senrang jujat menreo wong no haba syakri ri jam re pentkena basiliang kecat sopai ba siliang sipo potong kejungan jong hang ni mendasi ngalalong ready lalong prepare ngawan lembar yo petulungkat janji kamera mobile kamera wallet sama yai ngamar ngakwa ba kilakot hajir na kapor sport ngaloi ki tap sunon sayangan ngalar ready ben tap no ya polong op lan ne ben sakem ara ngalar plan sobat tapi tang ngaweng ngoi ki wat nompat eliminate yang kumbah lajar teng case di pemolan tap sa pengat section ne kumbah khat at lai teli laingut ki investigation officer kilawan ban sim statement nanga tekniki officer perlaingut ngalai kumbah ki kwa ban trilang ngai le trilang kita ngaweng so ban ong shu mo nang liang jong na ngakedu ya kibreu kibran obo kamu mau kedua man tapi la isi nilai hat yang tu kajing idri jong badan bok lang karang do kerang se direct gini gini officer ki badan apa ki police station lek kem no direct itu tap no itu nada pila ingat ban pe kedor itu nak bos ngai jumut juga por ya ke sorka ba ngalai i bagini gibre ku jong thi ki badan apa kami ke polis kita betang kumno ban khot hajiri kinoi lam sambala hikairo ban pentebet yaki bakumno bakin yakun sha ya ke cisni ku badan masalah hikai ki kumno bakin kiam yaki nongto apa national highway hikai ki kumno ban yada kejak benreu jangi ban cek ban pit perman ya kejungan buhai snong jong nongwe nongar ubanang meno playo ya residential kabapura ni hikai ro yaki kumno bakin kem yaki nong di drugs yaki nong di drugs kamtam hikai ro kumno ban penem yaki mang salang kumbanging la penem ya kumban ro potam Isam lagi bakar ni drugs ni lapha po rehabilitation center kalau long jinggerku ngadang keren mentah yo weni ki afsa ngau kalong kumno ka kes haba pi compare ma syabat mentah ngau pi dei ban sutho ba mentah kala kham yar la decrease kana ka cases jong ki inang to hapo na maslong dikumbanging la pi sama ba pi ru ko sangka ikai langi ki bru jong pi mendai tang men kinang ban khot hajir le ban kem gi non langsung halang hikai gi tilai tuli tinang le jonga ngam don isu ban ong henry manang ne ngong ba ngalawan renew the license iri kapo sar position ngalawan house nam arja arpau arsal ngalakmi lenti bangasawan biang hadin arja punreu henry tang hadin arbanai ngalawan ban biang kamensim jonga kamping kam khau ei nang ni sikmat nganang yitre ban pentikna bagari wajai benreu leng bakajing no senyal lang kejongi kan im bagi bubun minta
la keno la kentho ingi harkom rengim supher namar bakam sim ini kadang saat kadang sam hadu mentam ngenange kun ngenange le bar nginom sange ro nam taban pendikna bakajat benreu jongi kan im haki bubun ki bentah